gre na krvavc, piha zahodnik. Mislil sem, da ga bo preveč, ga je pa malo premalo, se mi zdi. Termika bo, tako da sigurno bo kakšno urico letela, če ti ne bo ratalo slabo, ali pa mraz, ali pa kaj, ne? Ja, ful, tako je, 1 meter, ko sem legel. Upam, da je to planiran. Hudo je. Zakon. Malo slabo. Prije zraven, z vrtenjem, ampak rad sem imela pa ful dober polet. Kakšno urico je trajal, lahko bi pa cel dan, če bi hotela. Višina 2000 metrov pa nekaj, do baze je majčkeno noter, od akrobacij pa špirala, Vingoveri pa sad, oziroma hrbtna špirala. To je pa to.